Kajing pulay na usi panyano thulupa. Kalanong kabalay, kadukot iway ar, kendai hadu katlay. Kan salanat kanang ba kabaharam, kabasap tingin, kababan ben. Kam patyaw yanu, kam syasneng hanu, kam syanya hautray, kam wan syajan ublay jongka. Hang tangan sa ayi kibriyo kirimyang shintur kibakuin. Kanang baki baro kindup khat kerpa de kakadang utray, bat kinchakri ya uda kawai kajingmat. Nadu syalandat kiwa ka Ethiopia, kinwan ban maneblay yanga. Kikun ju kinong pedwir, kinsawan ra jinterwa hanga. Hakatakasni, en ampenle ransyo ya pi nakabenta kijingle haram jong pi, persya nga. Nabangan sa wengno anapdeng jong pi ya kiriw kopya. At pinam le myang syu haulum bakhu jonga. Ngan sa ino hapdeng jong pi kibriyo kibalerin bat kibasngurin. Kisawat jakari hakakardeng utray. Kito kibadang sa ha Israel. Kini kinom le bamday bat kinom kran lam le. Hakashinto jong ki anam lap thale jila shu. Hangta kisapin mamplang bat kisapin thya ya lagi kenuhun langran. Klam dan bapin wet yaki. Kaktiyan jong utray. Kajimpule na gospel bakoy katkum Matthews. Kalanong ba arpuway katkwat arpu pra hadu laipu ar. Piperkat kumno jipangane way brew lodon armut kikon ula leit sa ubaning kong ula ong. Ko kon kiletre minta kasngi hakabri so wain. Ngam tre ula jubab handai hadin ula babe bad ula tre. Nang tau kupa ula leit sa way pad ukon bad ula ong kumjo. Ukon ula jubab ngan leit pa handai sim leit. Unon kini arngot ulale ya kamun jong kupa ubaning kong kilai jubam teu jisu loong haki kin mau ya kane kinong krong kajina mat kinuti kin rung shua ya pi hage himau blei namar Yohanes Baptis ulawan ban kedeu ya pi ya kalenti ka hok mat phim ngej hu henrei unong krong kajina mat kinuti kilangej hu wat enda philayo I ya kane Pimshem kala kapamod bat ngej hau ka gospel jong utray.